Indwara zo mu mutwe ni kimwe mu bibazo bihangayikishije isi byagera ku banyarwanda zigasya zitanzitse kuko umwe mu bantu batanu aba yarahuye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni indwara zimaze igihe zivurirwa mu bitaro bya Ndera bimaze hafi imyaka 57 bitangiye gutanga serivisi mu Rwanda. Icyakora ababigana barenze ubushobozi bwabyo ku buryo bagera ku 16%. Imibare igaragaza ko nko muri 2024-2025 byakiriye abarwayi 119,859 biyongereyeho 17.7% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Igihe yagiranye ikiganiro na Dr Arthur Rukundo umaze imyaka 20 akorera mu bitaro bya Caraes Ndera, agaragaza ibikomeje guteza ibibazo abageramiwe kurusha abandi n'icyakorwa ngo byibuze imibare igabanywe. Yavuze ko bafite ishami rirebana n'indwara z'imyakura n'iryita ku ndwara zo mu mutwe, agaragaza ko ugiye Indera wese aba atajyanywe n'ibisazi nk'uko bamwe babyita. Nko muri 2024-2025 abakiriwe bafite indwara zo mu mutwe ibyo umuntu yakwita psychiatric cases bangana no 66,335, naho indwara z'imyakura zizwi nka neurological cases bangana no 53,524. Ati umuntu ashobora kuza Indera ari uko yagize ikibazo cya paralize ku kuboko, ariko iyo uvuze ngo umuntu bamujyanye Indera nta kindi bahita bumva uretse kuba ikibazo cyo mu mutwe. Umuntu wese waje kuvurirwa Indera ntabwo buri gihe aba arwaye mu mutwe. Indwara zo mu mutwe ziganje ni igicuri cyangwa se epilepsy, aho abayifite ibyo bitaro byakiriye muri 2024-2025 ari 36,097 bangana no 29 n'abandi bagera ku 8 y'abarwayi bose babiganye indwara ifata ubwonko yitwa schizophrenia. Iyi niyo ndwara yo mu mutwe yeruye, ni ukuvuga uburwayi bwo mu mutwe bukabije, ari nayo benshi cyane bajya bita ibisazi. Ibi bitaro byakiriye abayirwaye bagera ku 24,991 bangana na 20.14% by'abarwayi bose bakiriwe. Hari kandi indwara yitwa acute and transient psychotic disorder ishobora kuza ihutiyeho ariko nanone idatinda gukira, ishobora nko guterwa n'umunaniro umuntu ahuye nawo, igikomere cyangwa se ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, bamwe bayita umujagararo ndetse n'izindi zitandukanye. Ibitaro bya Ndera bifite amashami atandukanye, hari iri Inoyi mu karere ka Kicukiro rizwi nka Icyizere Psychotherapeutic Center ndetse n'irya Caraes i Butare. Indera niho hakira abantu benshi cyane kuko nko muri 2023-2024 hakiriye abarenga 68,000 bangana 67%. Abakiriwe i Butare bari 21,000 bangana 21%, mu gihe bakiriwe n'ishami ryo mu Cyizere ari 13,000 bangana 12%. Dr Rukundo yavuze ko abagabo aribo benshi cyane mu bakira kuko bangana 54%, abari n'abategarugori bangana na 46%, urubyiruko rukaba arirwo rwinshi. Ati abahungu bihariye umubare munini cyane nibo batwakira cyane bitewe n'agahinda gakabije kenshi gaterwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze agahinda gasanzwe kabaho, ariko nk'iyo umuntu yakagize igihe kinini yabitewe n'impamvu zitandukanye nko kubura uwe ntabyakire n'ibindi, biba ari ngombwa ko ajya kwa muganga bakamufasha. Ati ni agahinda gatinda kagatuma rero n'imirimo utayikora neza. Wa muntu waje kubera agahinda yatewe no kubura uwe aza mu ishami rya kabiri rizwi nka psychiatry. Acute psychosis nayo iri mu ndwara ziganza cyane mu zo bakira. Iyi ni indwara ikunze gufata umuntu uba wahuye n'ikibazo cy'indengakamere, ubwonko bukagira ikibazo. Igira ibimenyetso bigaragara aho umuntu aba yiganiriza, abona ibyo abandi batabona, rimwe ukabona arahunga. Ati ubona abahunga ibintu abona, niyo mpamvu uzasanga ataguma ahantu hamwe. Hari igihe rero ahunga cyangwa se akikingirana mu nzu. Hari abo bazana hano ati bakakubwira ko amaze ukwezi cyangwa se 2 badasohoka, aba yumva amajwi y'abagomba kumugirira nabi. Ati ni wa muntu ubona atiyitaho, ati n'ibindi kuko aba afite ibibazo birenze. Ati ni ikibazo gishobora no kuba ku banyoye urumogi nabo bikunda kubaho cyane, umuntu akagera aho nawe yumva amajwi.
impamvu ni uko iyo yarunyoye ati rugera mu bwonko rugakorana n'imisemburo yarwo irimo uzwi nka dopamine ikiyongera, umuntu akaba rero yakumva amajwi cyangwa se akumva amashusho, imyitwarire ye ikaba irahindutse ako kanya. Kugeza uyu munsi mu bitaro bya Ndera habarizwayo abantu bagera ku 36 babuze imiryango ibatwara. Nk'ubu hari urengeje imyaka igera kuri 30 yaturutse i Burundi arinze asaza umuryango barawubuze. Ibi bitaro bigira abavurwa bataha n'ababa bafite indwara zikomeye cyane ku buryo aba amara mu bitaro hagati y'ukwezi n'iminsi 50, bigatuma hari abatererana ababo kubera icyo gihe. Abajyanwa i Ndera bari mu bice bibiri cyane cyane kirimo abajyanwa n'inzego z'umutekano n'abajyanwa n'abo mu miryango yabo. Dr Rukundo ati nubwo bimeze uku ntabwo abantu benshi barakira. Kugira umuntu ufite indwara yo mu mutwe usanga hari n'undi uzana umurwayi akamusiga kugira ngo azagaruke, bikaba intambara. Hari akato abarwayi bahabwa cyangwa se imiryango yabo. Hano hari abantu benshi cyane bamaze igihe. Ku bw'izo mpamvu hari n'abo nasanze hano. Bijyanye n'imyaka ibi bitaro bimaze, inzobere bifite n'ibindi bigira ibyigisha, Dr Rukundo agaragaza ko banakira abanyamahanga, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Nigeria ndetse n'ahandi hatandukanye. Dr Rukundo agaragaza ko mu bituma indwara zo mu mutwe zikiyongera harimo n'abana badahabwa uburere buboneye kuko ababyeyi babo baba bagiye gushakisha imibereho. Iterambere ry'ikoranabuhanga naryo rikongera ikibatsi mu muriro. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku buzima igaragaza ko umwana umwe muri 7 hagati y'imyaka 10 na 19 bagaragaza ibibazo byo mu mutwe batewe no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butaboneye. Ati umwana w'imyaka 12 nareba filime zigombwa kurebwa n'abakuru iramwangiza, ntabwo imwubaka. Ariko tubona abana bagira ibibazo bijyanye n'uko bareba ibijyanye n'imyaka yabo. Dr Rukundo kandi avuga ko ubuzima bw'umwana bugomba kwitabwaho umwana akiri mu nda kuko umuntu atangira kugira ubuzima bwo mu mutwe iyo ubwonko bwatangiye gukora, ari nabwo ibiribagiza ibitangira. Ati ni nabwo atangira rero kugira amarangamutima, agatangira kwinyeganyeza n'ibindi. Biterwa n'uburyo rero atangira kubana n'umubyeyi we amutwite. Ati niyo mpamvu umwana avuka ukabona atameze neza. Ni hahandi umwana ashobora kuvukana autisme cyangwa se attention deficit hyperactivité disorder, aho umwana aba ari konka kabona ntashaka kurebana n'umubyeyi we mu maso nk'uko yakomeje kugira bigaragaza. Yahaye umuburo rero ababyeyi bazana abakozi bo kwita ku bana, yerekana ko biba byiza kumenya imibereho y'uwo uhaye kurera umwana wawe kuko nawe hari ubwo aba akeneye kuba yafashwa. Muri Kanama 2025 byatangajwe ko umuntu umwe muri 5 mu Rwanda aba yarahuye n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Muri ibyo bibazo ibyiganje cyane birimo ibituruka ku gahinda gakabije, ubwoba bukabije n'ihungabana, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga n'izindi ndwara zo mu mutwe. Agahinda gakabije kari kuri 11.9%, ubwoba bukabije 8.1%, ihungabana riri kuri 3.6%, uburwayi bukomeye bwo mu mutwe buri kuri 1.3%, imyitwarire idasanzwe ibangamira abandi muri sosiyete ikaba kuri 0.8%, mu gihe imyitwarire iganisha ku kwiyahura igera kuri 0.5%. Reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.